paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Dua ti pato tatuyang Apay aya tagkarabilang mau. No umado dagita. Adon taon ti pato ta. Isu nga road asaan tapay aparparchen tapaadun tapay. 2 plus taw plus taon ti pagbalinan na. Ay kat saan laeng at 2 plus 2 plus 2 mas adun tupay. Manungay. 2 plus 3 plus 3. Di ka man ag plus plus akasta tamaulawak. Basta saan tapay la ida aparparchen tapno maduda. Wina. Uray makasidsida akti karni ti pataw. Saan tang agpartay? Wan, ano sampay laeng ti saan ngagsida. Di mo padpadasan at tiliwan dagiti dududwa apato ta. Nay, tuyang. Papanan na nga di may sa apataw. Na, rimwarmot diti arubayan. Nay. Mala, bayamon. Mapanmut makikaaruba. Maburing mut No ngay mapukaw. Saan? Amuna day tati agsublay. Dahan nagmunaya. Okay, kitaham day siya, At dapato di kalsada. Atin kuko nga ta iti data. Uy, nagturong samot dito'y arubayan yaw. Ay, daskan asad ama kaunag dito'y data. Tapay mait. Kananda dagiti mula ni Antim Amasitas. Agungot tumanin. Kanya ngay nga ro ti aramidak. Nay, imo na yung kain. Ay, tiliwom tatalyam ti saka na. Wanang kain. Chip, apay deta igdum mo apato. Ay, pulutan tayo, Nalukmag Parcintan, jipaut. Ay kat una. Imbaga ni uncle ko parcintan. Isutin ang ibaga. Katwain, naglawag di imbaga na kanya. Anya tigatangam. Arak, kagawad. Nay, agiinom kayo manan. Imbaunak ni Chip. Sumipngetan. Bawal ti agiinom diti barangay nurabeen. Ni Chip mo ti kadwamay, kagawad. Uray pay. Agpulutan kami iti adobo apataw. Ha? Akim pataw. Jak amo, kagawad. Nay, amangan no addan to agbirok iti mapukpukaw apato na. Pato ni Chip dayjay, kagawad. Addaman damagak, maribanam. Anya dayta, maray? Adda ayataraken ni Kwarog apataw. Pangalaan na ngay kumaititarakan na apataw. Ay, kun kahit. Ay, saan adumakkel dagiti taraknen ni Kwarog? Tapyek dapay laeng parpartyenan. Na, nukasta. Nangalaan da ngay iti pinulutan da apataw. Adda aya? Adda, maray. Gimatang dantupay iti arak dito'y tersenak. Kasta aya? Ay, no adda agbirok iti mapukpukaw apataw. Ay sigurado ani Kwarog ti suspitsaan da. Ay, wun maray. Awam magayam taraken na apataw. Angam, nangalaan da ngay iti pinulutan da. Tuyang. Ayan na di may sa apataw. Nay, apay abirokam kanyak. Kitjak met imbulsa. Sika ti mabatbati dito'y balay. Ay napanmet siguro nakikaaruba Ay, malimay. Adda ko man Ay, anya. Ay, mangan mo no pinulutan dan tuyang. Ha! Ay, saus! Idarum ko dagiti managpulutan iti pataw. No saan pa'y lang nga gawid inton bigat? Inkabiro ka na'y. Wag.
Marikwanang, at dala umay ko damagang. Anya day ta marituyang. At da nakitam alimabas dito'y tersinam apataw. Pataw, Wan maray, mapukpukaw nga minjay pa tumikin ni badungkaw. anya? Nalukmag day jay apato may. Nakinay ti panagnana. Kwa. Adda tiniliw da kwarog apato idi kalman. Ha? Mare. Ay saus, amang ano isunday jay baray. Pinulutan dan Anya? Imay daing gatangan iti arak. Ha? Ay, isuday jay jay pato may. Kunakungkat nga daw may agbiraw. Apay ngay day taachip tanod tayaw. Kanakan pa'y mat nga rod ni kapitan. Agtiliw iti pataw. Kas jay na nga rod, mare. Agtiliw da iti saan da ako kwa sa da pulutanan. Ay, anya ngay nga rod taramidag, maray. Kat agreklamo ka akin ni kapitan. Kasano ngay, kat kanakan naman. Ay, uray. Ireklamom lagta. Di lagbain. Agruaman. Enteng, Eh. birbirukan ni Marituyang jay pato dakan ni Pari Badong. Mapukpukaw? Wen, kat suspit sa may nga iso jay pinulutan da kwarog. Ada pinulutan di apato? Katwan, ni kano kwarog tinang tilew. Katno da impatiliw ko apato idikalman kan kuan na. Na, ison ajay pinulutan niyaw. Ay, makaungutak man. Ay, amok agasok manan dagita lapayag mo. Ay, paayabak ni Kwarog takasarita. Nay, sumungad ni Marituyang. Ha? Umayan dito'y balay. Dak kumakayat ti umay dito'y balayaw, kapitan. Apay adi mo kayat? Ang mga nupanunutam nga umayak lang makikapay. Awan mo't panunot ko akasta. Si kalaang ati akin panunot. Agam agure ka. Banang! Itimplaman ni Marituyang iti kapay. Wow. Ay maray! Ay, ikamiti gatas na! Ay na, ay, mabainak ang makikapi ko, makapitan. Mabain ka? At tuyan ti kape, Marituyang. Adda gatas na, maray. Ay, adda Ay, ije pasurot na ngay at hinapay. Talaga ang managbabain ka, Marituyang. Ay, wan, kapitan. Ay, talaga ang managbabainak. Ay, maray, palaman ang mutun. Awan, Mare. Ay na, managbabain ka talaga, Mare. Ay na, kapitan. Dandanik paikit din malipatan jerantak dito'y balayaw. Anya ngamin ayaday, Jay. Jay patumay, mapukpukaw. Ha? Ada ka din suspitsayo ang nangala? Ni Kwaraw, kapitan. Sigurado ka? Ay, wan, kapitan. Bayam ta kasaritak to ni Kwaraw. Ang kapikakit di? Ay, aguray kapitan. Taur urayak pa'y jay tinapay ko a pinalamanan ni Maribanang. Jay, wanted tayo matkanaw. Tapay. Jay kano ngamin pinulutan tayo apataw. Danagmun aya. Si kaman mo timawantad. Di ka kadimatanagan. Taapay asaan. Siyak ti makamaw. Imbaga ni Uncle Kaw, apulutanin tayo dahi di apataw. Nay, apa kasta ti panagkit-kitam kanyak na natuyang? Tapno mang rekna ka. Makasugat mo't dagita pa nagkusilap maw. Mareknam, Kwaraw. Ha? Puraw mo't amin ang dagita matam. Napanan ngay tingisit na. Pinulutan nyo jay patumay. Ha? No saan nyo atarakang, saan nyo asidaan. Imbaga mo't ni Uncle Kaw. Imbaga na. Una na. Imbaga na talaga. Naglokon da jay kapitan. Anya timbaga na. Kastoy nay. Kuna ni Uncle Kaw. Tiliwam jay pato. Talyam dagiti saka na. Pulutanin yon. Kuna na. Imbaga ni kapitan ti kasta. Imbaga na nga raw.
Kunak man no natak ng daya, Kapitan. San mat gayam, sorwan na kapay nga agaramid iti dakas. Pua! Nagapwa, Mare. Ay, di ta paradaan da kwarog. Kinumprontam ko man Ay, talaga Kahit inaklon na matlaang nga isutin ang tiliw iti patoyaw. Wan maray, kat amom timbaga na. Anya ngay, Imbaga kanungamin ni Kapitan Aparjen na yay pataw. anya? Iso ako na, asaan gayam anasaya at ti ugali day jay Kapitan, ha? Imbaga na dayta? Wan maray, isaw timbaga ni Kwaraw. Na, asino nga tatag sasao itipod no? Saan ako namasdaaw no kasta timbaga na dya kumparik a Kapitan, tuyang. Puro mat ngamin kalukwan siya muna. Ha? Saan anasaya at ti panunot na? Saan mat ngamin na talaga? Kaano pa yan nakapanunot itinasayaat na ita a Kapitan? Ha? Jay pa'y pato ta timbaga na Aparjen da. Kunak nga rod king ka. Asaan ang nasayaat ti panunot na da ita a Kapitan? Maribanag, imbaga ayan ni Kapitan ken ni Kwarog at iliwan na, kan parchen na di pato ni Marituyang. Ha? Dayta nga min tagwarwara sa damag diti kabildatan, Mare. Ne. Apay kumangay nga ibaga ni Inting dayta ken ni Kuwaraw. Dayta mati imbaga na. Ay, saan? Awan ti kasta nga imbilin ni Inting ken ni Kuwaraw. Mas daawak met ngarod, Mare. Ay, kaguran ni Inteng dagiti made nga aramid. Iso nga apay nga ibilin na kumatikas ta ken ni Kuwaraw. Ay, masapul amaamuan tayo, no agsasao ni Kwarog itipod no. Inuntan ni Kapitan ni Kwarog, Mare. Ay, rumbang laang nga ungtanda. Ay, kasta unay kan apakaasi na kinangkel na. Ha? Amo na abasol tag parti iti saan natarakan, inaramid na. Uwin nga rod Nagmulta sinukatan na iti dua apato. Ay, katwan rumbang laang, maray. Ken dumawat kumaa iti pamakawan kada kayo ken ni Kabadong. Wan, rumbang laang akasta taramid na. Wan tapno agnakaman. Chief, mailiw ka nun ni Kapitan kan ka. Sana ka mailiw kan kuwana. Apay ka no, asaan kan alumablabas iji barangay hall. Abay ko lumabas ha. Jak tupay tumaltalyaw ijay. Mabutang kan samat. Pagbut nga kumangay. Siyak tupay, mabutang kan ni Kapitan. Tamay sa akmet ang nagpulutan iji pato. Saan ka mabutang? Mabutang nga road. Aw. Apay nga imay ka dito ayan ko nga ginina na. Umay ko ibagakan ka, apapaayaban na ka ni Kapitan. Jak ngarod kayat timapan. No saan ka amapan, mamati akon at akrot ka. Sana katakrot kunak lang aruday. Naskin ang malinisan tinagan ka. Ah, Tila ipagpagamit. agungat ka man ang nanggal. Anya tinangagmaw nga imbagakan ka. Nangukumot nga imbagam at iliwak jay pataw. Win. Aminak nga imbagak dayta. Imbagam at iliwak jay pataw. Kan talyak jay saka na. Isumay. Kalpasan na. Imbagam aparche kaun. Anya? Kastamot imbagam. Ay, di ka man agar aramid. Awan mo tin pagbagak apartyam. Adda. Sa anak pa nga kabakwarog, malagip ko pa ilang dagiti imbagak. Nakangagak ngay nga ron jay parcham. Ada ay imbagbagak apartyam. Awan na ya. Awan. Imbabay nakmanin. Hindi ka man agar aramid iti saw. Kuha nga minanggal. Sukatam di pato a pinartiyo. Pangalangay ti pangsukat kao. Dua ti sukat mo. May salang di pinulutan may. Dua ti sukat kao. Gunggunam ata naglaing kan tumot kami nga agparte. Iti di mo tarakain. Kaslamot nga minang kung ngayon baga mapartyon mi di pataw. Ay, awan ti imbagbagak. Basta sukatam di pato. Ay, Kwarog! Denggam ngamin anaimbag, ti bagadakan ka.
itikas na awan tumaod aparikot. Ken tapnosan ka ama isagma. Ala sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ng labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fergie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolnek. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay.